is a new African in the world. That new African is ready to fight his own battle and show that after all, the black man is capable of managing the whole affairs. And my last warning to you is that you all should stand firm behind us so that we Yes, bakunze ku Mumbe Official turabashuje. Tubaye ikaze mu biganiro byacu. Kuri uyu munsi wa none rero tuzamutse muri Afurika y'Uburengerazuba mu gihugu cya Ghana. Tugiye kuvuga ku mugabo w'intwari, ni umugabo wafashije igihugu cya Ghana kwikura mu ngoyi y'abakoloni b'Abongereza. Yamenyekanye kuri aya magambo. Yagize ati, I'm not Africa because I was born in Africa, but because Africa was born in me. Tugenekereje mu Kinyarwanda yavuze ngo ndi umunyafurika kuko ntavukiye muri Afrika, ahubwo kuko Afrika iri muri nge. Rero icyerekezo cya Afrika, ubumwe bwa Afrika, iterambere rya Afrika byakwiye kuturanga mu ndangagaciro zose. Aya ni amagambo y'ubwenge yavuze n'impirimbanyi y'ubwigenge ya mbere muri Afrika. Uyu munyagana tubitse ko yari umugabo w'umuhanga cyane kandi w'intwari. Twongeye tubitse ko Ghana yabarizwaga mu buretwa bw'Abongereza. Abanyagana bigobotoye ngo y'ubukoloni, ibi babikesha umugabo w'impinduramatwara muri Afrika no ku isi yose, Kwame Nkrumah. Uyu mugabo yavukiye muri Cromford muri Gold Coast cyangwa Ghana y'ubu. Yavutse tariki ya 21 z'ukwezi kwa 9 1909. Yitaba Imana ku tariki 27 z'ukwezi kwa 4 1972 i Bucharest muri Romania. Nshatse kuvuga ko Kwame Nkrumah yitabye Imana afite imyaka 33. Uyu nawe yishwe na kanseri ya prostate. Iyi ni kanseri yo mu myanya y'ibanga. Tubibutse ko na Mobutu Sese Seko Ngwendo wa Zabanga ariyo kanseri yamwishe. Kwame Nkrumah yasimbutse urupfu inshuro 5 zose, gusa ntawigeze agera kuri uwo mugambi mubisha. Igitangaje gusumba ibindi byose ni uko uyu mugabo bagerageza kumuhitana bose bari inshuti ze za hafi. Rero umuhati w'Abanyagana bafatanyije na Kwame Nkrumah waje kubyara umusaruro mu 1957 ubwo bahabwaga ubwigenge. Rero kuri uyu munsi wa none ntabwo turaje inshinga no kuvuga amateka n'ibigwi by'uyu mugabo, ahubwo tugamije kubereka uburyo ki yasimbutse impfu inshuro 5. Ku nshuro ya mbere, ku makuru dukesha televiziyo ikorera kuri murandasi yitwa Ghana Web, mu mwaka w'1959 hari ikibombe cyatewe ku nzu ye yari iyakara mu murwa mukuru wa Ghana, ubwo yari yakoranye inama n'abaminisitiri, gusa ntawigeze ahakomerekera. Ku nshuro ya kabiri, hari ubwo kandi mu mwaka w'1962 ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 8 yari mu majyaruguru mu gace ka Volta kamenyekanye nk'agace ka Oti. Kwame Nkrumah yatewe grenade ahakomerekera ariko ntiyapfa. Amakuru dukesha urubuga rwa linkspring.com bivuga ko iyi grenade yajugunywe n'abapolisi b'abofisiye bakuru bari abambari ba Emmanuel Obatsembi Lampetey, wari inyeshyamba y'umwicanyi. Icyo gihe hakomeretse abantu basaga 55, hapfiramo umwana muto cyane. Ku nshuro ya gatatu kandi muri uwo mwaka 1962 ku nyubako ya Kwame Nkrumah ibarizwa iyakara muri Ghana hashwanyagurikiye ikibombe cyakomerekeje abantu benshi cyane. Umwe mu bana b'abakobwa bari bifatanyije nawe bahaburira ubuzima. Ku nshuro ya kane kandi ku itariki ya 1 Mutarama 1964 mu masaha ya saa 7:15 ubwo Perezida Kwame Nkrumah yasohokaga mu biro bye byitwaga Flagstaff agiye gufata amafunguro muri Kirstenbourg Castle. Ubwo yegeraga imodoka ye afite abarinzi 2 babigize umwuga, harimo umurinzi witwaga Daggett w'Umwongereza watojwe kurinda abakomeye, n'undi wari yoherejwe n'ishyaka rya CPP yarashwe n'umupolisi wari yoherejwe kurinda ku nyubako.
umupolisi yitwaga Amatei yarashe kuri Perezida Kwame ariko nawe aramuhusha. Umwicanyi Amatei yakomeje kumumishaho urufaya rw'amasasu ariko Perezida Kwame Nkrumah aracikishwa n'abofisiye bandi anyujijwe mu gikoni cya Flagstaff cyangwa se kibiro bye. Ubwo aba ararusimbutse gutyo ku nshuro ya 4. Bwa gatanu n'ubundi muri uwo mwaka 1964 kuri iyi nshuro ho amahirwe yari menshi. Hari ku munsi w'ubwigenge ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 3 muri uwo mwaka 1964. Umunsi ni umunsi wari wabereye iburengerazuba bwa Ghana mu gace kitwa Kurungugu, maze Dr Nkwame arongera rusimbuka gutyo aho umwari Elizabeth Asentawa w'imyaka 13 yashyiraga bombe mu ndabo zari guhabwa Dr Kwame Nkrumah. Gusa birangira uwo mutego awusimbutse. Kwame Nkrumah amaze kurangiza manda ze yasimbuwe na J. Rawlings wabaye perezida avuye mu ngabo zirwanira mu kirere. Icyo gihe hari mu 1979. Uyu nawe aherutse gutabaruka. Nubwo mu 1981 yakoze ikintu bamwe bafashe nka coup d'etat, Rawlings yashyizeho itegeko nshinga n'ubu rigikurikizwa kandi tarakorerwa ubugororangingo ubwo ari bwo bwose. Hari abavuga ko itegeko nshinga rya Ghana rihamye ku buryo ari icyitegererezo cya demokarasi irambye muri Afurika. Ghana ishimirwa ko ifite urwego rw'ubucamanza rwigenga ku buryo busesuye. Rero kuri uyu munsi wa none ndacyangwa ducumbikira aha ngaha tuyukatse ko ibigwi n'amateka by'abagabo b'intwari ari akagaruka ku Mubumbe Official. Utarakanda subscribe ndakushishikaza gukanda subscribe ukakanda no kuri akantu kameze nk'inzogera kugira ngo muri gihe cyose dushyizeho inkuru yacu igite bageraho byihuse. Dushimire wakanze subscribe, like, comment, share kuko ari tafari ikomeye cyane kugira ngo dukomeze dutere imbere. Murakoze cyane.